inshuti z'akadasohoka abakunzi ba TV Duniani kote umugoroba mwiza kuri two mu masaha ya nimugoroba, ariko kandi rwose nyamuneka tubaye ikaze tubikuye ku mutima by'umwihariko mwe mudukurikira aho muri hose. Turabasuhuza rero tubaye ikaze, ni mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuba dushinga amatako tubabwira uko byifashe, ariko kandi nyamuneka kandi nasuhuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi bari muri Korine Mujejuru, bari muri Korine Mulangala, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine ya Kinazi, bari mu makuru nagiye atandukanye. Tubaye ikaze batubikuye ku mutima muri rusange. Sibyo gusa kandi badukurikira by'umwihariko bari rwose ano mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, Tanzania, bari Zimbabwe, Zambia ndetse na South Africa. Tubaye ikaze na za Uganda tubikuye ku mutima gusa. Canada, United Kingdom, Bubiligi ndetse no Bufaransa nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kwa rero twinjira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubabwira yuko rero bidasubirwa rwose, nyamuneka ibintu byongeye guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura, kuko igisirikare rwose cy'u Burundi gikomeje kugenda kikanga ibitero isa n'isaha bishobora rwose kuza kwataka igihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomoza ndetse tubabwire n'ibice byinshi Bujumbura byamaze kuba bishyirwamo amabariyeri menshi cyane, ariko kandi turaza kubabwira yuko abarundi barenga 10 bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda batashye iwabo i Burundi, bamaze gutabwa muri yombi, bakaba bamaze rwose gufungirwa ahitwa mu Kirundo. Turaza kuba tuyikomoza tubiva imuzi n'umuzingo. Hari amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi turaza kuba dukomozaho. Turaza kubabwira yuko rwose ikijyanye n'amabariyeri akomeje kuba menshi mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tuyikomoza tubiva imuzi n'umuzingo. Muraza kunyemera dusimukiye mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza kubabwira by'umwihariko kandi bimwe mu biri guturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biza kuba ngombwa. Turaza kwakira umuvandimwe, ariko kandi tuzi no kwakira wa wundi nanone uri mu gihugu cy'u Burundi nawe kugira ngo akomeze adutembereze atubwire uko byifashe muri ano makuru yacu. Rero muraza kunyemerera tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Uvira by'umwihariko ukomeje kugenda usukwamo ingabo z'abarundi, ariko kandi turaza kugaruka muri Walikale, turaza kugaruka mu misozi miremire y'Iminembwe, nyamara tubabwire uko bimeze ibiri kuba ku Banyamulenge. Muzi no kunyemerera by'umwihariko kandi turebere hamwe amwe mu makuru akomeje guturuka Cibitoke, naho bariyeri zikomeje kuba nyinshi ndetse abarundi benshi batangiye kugenda bafungwa ku rwego rwo hejuru n'abakongomani bari kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage b'abarundi bari kutubwira ko rwose bari kubona bajyanwe ku basitasiyo, bari kugenda bafungwa batazi icyo bazira. Gusa ari ibiri kwikangwa by'umwihariko rwose hano Gitega yuko naho rwose isa ku isa byaho bishobora kuza kuba agatera Nzamba, Kanyina wa Nzamba. Ibi byose bikaba biri mu biri gutera ubwoba abaturage mu gihugu cy'u Burundi. Kanakira abavandimwe by'umwihariko aya makuru tuyinjiranemo yo muri ano masaha nimugoroba. Ziri kuva ahitwa za Kavimvira zizamuka za Kawezi kujya kubana uruhare rw'ineza Salambi rwarunze abasirikare benshi mu misozi ya hariya za Sanje na za Remera. Bikavuga yuko n'imihanda igizwe n'umuhanda w'International 5 ndetse n'umuhanda w'International 2 n'ihurizo ry'imihanda Runingo ndetse n'ahitwa Kiriba hamaze gufungwa. Amakuru mfite uretse ko iyi mihanda yamaze gufungwa, yamaze kuba katofu, ni nuko ku muhanda uturuka ahantu bita Katumba ugana ahitwa za Kavimvira ngo uyu muhanda wamaze gufungwa, kuko abasirikare benshi ngo b'abarundi bari mu mujyi wa Uvira ngo kugira gutya ngo bafatishe amakuru y'ibiri kuba ku bari bagenzi babo, ngo bagahita batora ku rugamba baciye hano za Kavimvira ndetse na za Katumba. Uyu muhanda nawe ngo urimo urafungwa. Ariko ngiye cyo nkundira aya makuru, icyo nkundira ibi bintu nagerageje kwibariza abari ku ruhande nibuza rw'uruhande rw'abazari, kuko baragengera n'abazarindo baduhereza report risasi na majeruhi ko nta kantu nako kaba kagomba kumenywa. Ndababaza nese ibi bintu murabyumva mute, muratekereza gute kuba isi yabihindukiyeho mu misozi hano muri Uvira Sud Kivu muri rusange? Baravuga bati twebwe iyo batubwiye ngo mugenda aha turagenda, bituba dufite guhitamo ngo turapfa cyangwa turakira. Icyo rero nicyo gihari ku ruhande rwa FARDC. Ni ukuvuga ngo aka kanya imirwano iri mu misozi myinshi itandukanye yo muri Uvira ntihari kurebwa uruhande rw'abasirikare bari butsinde urugamba, ahubwo igisigaye
nukurwana bagaragaza yuko barwanye. ubu tuvugana urubyiruko rwinshi rudasanzwe rwose rwamaze kwinjira muri AFC mu 23 ndetse kandi uru rubyiruko ngo rwinjiye hano za Karuba ngo mu nama idasanzwe yabaye ku itariki ya mbere ngo barimo baravuga bati tugomba kurwanira igihugu cyacu Bwana Kalemba Aimable Ati tupo pamoja. tugomba kukirwanira Kandi sisi tunapiga hadui kabisa turaza kubikomozaho. Bwana Kalemba Aimable rero nyemera ano makuru tuyinjiremo mu buryo burambuye. Tuyinjiremo mu buryo burambuye. 5 utari wakora subscribe nta kintu usabwa yikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro hano rwose bigiye bitandukanye kuri Vuga TV Rwanda. Kuri mikoro ya mbere Mbandi Moses ariko kuri mikoro ya kabiri ni Kalemba Aimable. Yes, reka ibintu byiza tubyinjiremo neza ndani ya ndani. Twerukanse cyane no by'umwihariko Bwana Kalemba Aimable yanyemo bagahita deni bakigera no zakavimbira ngo ubundi ngo bari guhita bagira gutya ngo bagatangira kwicuma ariko ngo babanje kuganirizwa ngo n'abakuru babo cyangwa se bamwe bagiye kubayora ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru namaze kwakira atari ivumbi rero ubu tuvugana abasirikare bari kuza ari benshi kugezaho ku isaha y'isa 8 z'ijoro binjiraga ariko ngo muri briefing bahawe aba basirikare barejwe Uvira ni briefing zigera kuri 3 harimo iyo gufata umujyi wa Bukavu. Yego uyu mujyi wa Bukavu ngo kufata biraza gufasha iki gisirikare cya FARDC n'afatanya ibikorwa babo kurinda ubusugire bw'umujyi wa Uvira. Bakabona nibatinyuka kuva muri ya misozi ya za Runingo bazamuka muri ya misozi yahariya neza cyane za Sanje na za Remera. Baraza gukubitana n'intare za Sarambwe ku basirikare bamaze gukira za Kakamba. Baraza gukubitana n'intare za Sarambwe ku basirikare birunze mu misozi ahitwa Sanje na Remera. Wababonye intwaro bafite muri ya misozi ngewe mba mvuga ni ibi bintu mba ndimo ntago ari fanatisme. Niba ushaka kubyumva cyangwa kubyemera ushobora no kumbwira ati nyereka amafoto n'amavideo kabisa. Uba muri groupe muze kutwandikira kuko tugitangira nimero twayibahaye. Ariko Bwana Kalemba Aimable aha nubwo igisoda Burundi kirimo kiraza abantu bibuke ka iyi mihanda mu masa nimugoroba bari kuyifunga kugira ngo abamaze kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba bataza kugira gute bataza gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko amakuru yamaze kujya hanze ngo nuko hari abari gutoroka bageze imbere bagenzi babo bari kwabwira ibyo bari guhura nabyo. Ariko kandi andi makuru mfite atari ivumbi ariko Bwana Kalemba Aimable hano basadufite amakuru pe. Amakuru yo ni menshi bakunzi batitse akadasoka bakunzi bavuga TV Rwanda. Amakuru angeze aka kanya aranyandikiye arambwira ati Bwana munyamakuru nagira ngo umenyeshe yuko niba mwibwira yuko ibintu muri Rubero byahagaze niba mwibwira yuko Rubero harimo umutekano nagira ngo mbabwire yuko mwibeshye. Nakomeje kumva amakuru mwavuze guhera mu masaha mu gitondo mbona mutigeze muvuga inkuru yo mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mwibanda mu bice bya Rubero. Uretse kuba nababwira deployment hano yanditse ngo iki uretse kuba nababwira deployment ziri gukorwa Butembo zigamije kubabaza uruhare rw'intare za Sarambwe n'abaturage mu bice za Sarambwe zigenzura. Nagira ngo mbabwize ukuri yuko mu gace kitwa Kingwengwe Gahani nera n'amashyamba y'Ibeni hari mu bice byagere Kashurika no mu bice byagere hari za Kavinyonge no mu misozi yegereye neza cyane hano neza cyane muri ya misozi itangatanze kagace ka Mbungu ngira ngo iyi katiririmo yegererimo n'ibindi bice bihani nera nako ira misozi yakatwa ya Butembo. Biravugwa kandi biremezwe ko rero iyi Kingwengwe igisirikare cya FARDC cyagejeje guca mu muhanda RP 1017 kiva mu byerekezo byari mu mashyamba y'Ibeni bazamuka ku muhanda Ruteresonari 7 bagana neza cyane ahitwa Kingwengwe baje kugwa muri ambushi. Mana yanjye aya makuru mfasha rwose tuyavuge neza baje ariko abona baje katero bahavuye 1 2 3 4 5 6 bose di abandi ubwo barurokose birukanse yangayo ngo korero by'umwihariko birumvikana kwa tukihano mu mujyi Uvira Bwana Kalemba Aimable. Reka mbibwire ko igisirikare cya FARDC cyatangiye gufunga FDL na Wazalendo batangiye gufunga ngo abasirikare ba FARDC bakomeje gushinzwa ubugambanyi ngo barimo rwose ngo baragira gutya ngo bagatanga amakuru mu cyama cyama 23 ngo bakawubira. Ariko se Moses abatanga amakuru ko bahari izi za Wazalendo zose abenshi bavuka ari kandi Wazalendo za Minembwe abandi bavuka hano mu misozi ya za Bukavu n'ubundi abagiye mu gisirikare cy'icyama baraziranye baravomanye batubanya kondo bariganye. Uretse ubuzima bugira bubi ugira ngo ku ruhande
rw'igisirikare cya FARDC ku ruhande rw'Intare Sarambwe babura amakuru. ntabwo babura amakuru Guhera ku mujenerali kugeza kuri Optokarame. yego Optokarame w'umujenerali muri FARDC cyangwa se na koporo wa FARDC ni intasi y'Intare Sarambwe. amayi nka data Bwana Karimba Aimable nyemera duce twinjira muri no nkuru di abantu bazi no kumenya nibi no kuvuga ngo reka twinjire muri ibi biri kuvugwa no mu gihugu cy'u Rwanda mbere yo kugira ngo dukomeze n'ibiri kuvugwa ku butaka bwa Afurika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame rero akaba umugaba mukuru w'ikirenga aho ingabo z'u Rwanda kuri uyu wa gatanu tariki nagomba ngaruke ku kiganiro batanze uvuga ku mbonerakure uvuga ati mbega imbonerakure nta bikorwa positive bihari zoba zararanguye rega urwaruka nka ruriya rukwiye mu gihugu cyose ku mitumba yose mu gihugu cy'u Burundi rushobora gukora ibintu byiza byinshi cyane cyane hari nk'ibijyanye no kubaka amashuri kubaka amadisipanseri mu byo bise umuganda cyangwa ibikorwa rusange byakorwa. Nibaza yuko urwaruka rw'imbonerakure muri rusange urwaruka rw'abarundi bose baba baraterereye muri ivyo bikorwa yaba mu bijyanye n'amabarabara tubarara duto tw'imigenderanire. Mbega twovuga iki? Twovuga hari nk'ibintu byinshi cyane perezida yigeze gushira imbere cyane cyane perezida Nkurunziza byo guteragira amavoka ivyamwa hari ibintu byinshi hariho n'ikigega cigeze kuba gifasha urwaruka. Niyumvira ko hari ibintu bitari bikeya baranguye umuntu ashobora kuvuga turetse gusa ibyo by'ubwicanyi. Rega burya abakora ubwicanyi ntibaba ari benshi, ntihajya bavuga ngo umuryambwa umwe atukisha umuryango. Rero burya muri izo mbonerakure hari abize za kaminuza, nibo baja mu gisirikare, nibo baja mu gipolisi, nibo usanga benshi ari abarimu bigisha mu mashuri, nibo usanga bakora ibikorwa byinshi bitari bikeya mu gihugu. Ariko burya icyo nagomba kukubwira leta kenshi rega leta iyo ihari ntibareba ibintu byiza yakoze. Nico gituma ata muntu atumwanya cyangwa ngo ariko aravuga ibintu byiza w'imbonerakure zakoze, kiretse bo nyene aribo bagize programme yo kumenyekanisha ibikorwa byiza bakora. Nico gituma burya bavuga ko media ari ikintu gikomeye. Urana bashobora gukoresha media bakerekana gusa ibibi amabi akorwa n'imbonerakure nkeya. Ariko kandi ikindi cyatumye imbonerakure zishobora kugira nk'izina ribi ni ibijyanye na ideology baba bahabwa cyane cyane n'abakuru bayoboye umugambwe CNDD-FDD. cyane cyane reka tuvuge nk'abantu bagiye bakoresha imbonerakure cyane bariya ba Bunyoni, abantu bagiye baba cyane cyane nk'ujya mukuru w'umugambwe ahari ubu, urya secrétaire w'umugambwe ahari ubu ni umuntu akunda gucengeza cyane mu mbonerakure ibijyanye n'ibitekerezo bya jenoside, ibijyanye n'ibitekerezo byo kwangisha urwaruka rw'u Burundi, ibihugu bituranye nk'u Rwanda. Ariko cyane cyane mu manama yabo abera mu ibanga ugaca usanga ahanini ni ideology zo kwangisha ubwoko bw'abahutu, babankisha abatutsi bijanye n'amateka yabaye ibyabaye kuva kera, cyane cyane nk'igisebe c'irindwi na kabiri. Burya 72 ntihakorewe jenoside abahutu gusa, ariko n'abatutsi nabo nyine bakorewe jenoside. Ibijanye n'ibisebe byo 1993 wakobesha no kugira ngo abatutsi nibo bapfuye gusa 1993, n'abahutu barapfuye muri 1993. Weya muri evenema zose zageze mu Burundi usanga nta ntambara yahitanye ubwoko bumwe.
nta ntambara yitana ubwoko bumwe, burya iyo habaye intambara ubwoko bwose burapfa, ariko nyine abashidutse umwete bagashobora kubidefanda muri Nations Unies cyangwa bagashobora kubyamamaza cyane muri media, usanga bashobora kugaragara nk'aho umenga bobo bari inosa, ariko kenshi usanga by'ukuri y'intambara ibaye ntibazokubeshe ntiteza amagorwa ubwoko runaka, ariko intambara ibaye iteza amagorwa amoko yose, kuko intambara abantu bagomba kumenya yuko ari ikintu kibi. Biba bibabaje kubona abanyapolitike baba bariko baramanipira la population, la jeunesse, urubyiruko bakoresheje ibyo bitekerezo by'amoko. None nk'ubu ndakubaze nyakubahwa mumenyesha makuru, nk'ubu wovuga yuko i Burundi harongoye abahutu gusa, yabavuze ukuri? Nta batutsi bari mu nzego, abatutsi bari mu nzego zose, inzego nkuru, inzego za administration kuva hejuru kugera hasi, kandi ntidushobora kuvuga ngo hariho danje kuva imyaka 20 CNDD yoboye, twovuga ngo hariho danje, ngo hariho kwibasira ubwoko bw'abatutsi bwoba bwarahabaye. Canke nko mu Rwanda urashobora kuvuga ngo kuva FPR iri ku butegetsi ngo hariho programme yoba yarigeze irongorwa na FPR yo kwibasira ubwoko bw'abahutu, ukavuga ko mu Rwanda abahutu batayoboye, batari mu nzego. Ivyo byose munyamakuru urabona ko ari ibinyoma, ari manipulation, ari bya bindi bavuga ngo politique muri Afrika ngo c'est l'art de mentir. Rero by'ukuri burya urwego rw'imbonerakure kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya genocide, ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR, bari abantu bazonzwe. Erega nabo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu, ntugire ngo babari benshi, baba ari bakeya, mugabo kubera baba bari influwa, baba bari mu butegetsi, canke baba bivugira bishikira mu butegetsi, canke usanga bakoresha imbaraga za media, ugasanga rero ibyabo biramamazwa, biravuga ukamenga nivyo bihari. Ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi, abapfungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi, cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo. Niyumvira ko ibyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population. Rero ibijanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu, kuko urebye en pratique izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishigwa mu bikorwa, zivugirwa mu binyamakuru, zivugwa n'abanyapolitike, ariko ugaca usanga burgeregaye ibijanye na politike. Mbega ibijanye na politike nziza nibi? Ijanye na politike nziza no kwishura ku bibazo bihanze abaturage, kwishura ku bibazo bihanze abaturage. Ibibazo bihanze abaturage ni sabo, ntabwo amoko ari hanze abaturage. Nta ugwara ngo nuko ari ubwoko runaka, nta ngwara yitwa ubwoko runaka, nta ngwara nta nzara ifata ubwoko runaka gusa. Usanga rero ibihanze abaturage ni kiriya nzara, bwa bukene n'inzara, kwa kuburaho umuntu aba, kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga, byo kuvugwa, byo gukora ibikorwa by'iterambere, type de systeme économique. Ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko. Nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afrika dukwiye kudashira imbere bidutandukanya, ahubwo dushira imbere gukemura ibibazo biduhanze. Rero nkuko ari kuravuga imbonerakure, Jesse mbona iribi ryabo, ahubwo iribi riri ku banyapolitike, kuko imbonerakure ni gisata cy'umugambwe CNDD-FDD kirabi by'ugwaruka na bya bindi bita ngo nibiswe by'inkona, abana batoye
ibyo byose n'ibisata hariho n'ibisata by'abakenyezi. Ibyo bisata rero bidahawe ubwo burozi bw'iby'amoko, bagahabwa inyigisho z'iby'iterambere, z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya. Ahubwo ugaca usanga rero abantu bakeya, kakagwe gatoya, abantu 10, abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe, none babaza ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta. Oya, kuko haba hari abantu b'abanywa umugi, babaki b'ingeso mbi ziri mu gwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nico gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi y'iki, amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoye bari mu munsi y'imyaka 18. Ibyo rero nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwayashira ku mbonerakure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD, ibigisha iba foruma, ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako, niyo twashira zya ndongozi z'umugambwe, baya ba secrétaire w'umugambwe, bariya perezida w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Nukuvuga ngo ibyo bama, ibyamwa bama n'ibyo baba banyweshejwe, baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Nukuvuga afete ibikorwa bakora serofui des enseignements bahabwa na babandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'imbonerakure twoyashira ku mbonerakure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo, ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe ko ibyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo imbonerakure zarakoreshejwe. Mbega nimba zarakoreshejwe, zarahembwe, hari inyungu zabonye mu bijyanye no kurwanya ubushomeri, mu bijyanye no kurwanya kunguka ubumenyi. Ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo boba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba, byo kuja kurwana, nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshingamateka nabyo yemeje. Ugaca usanga rero ahubwo n'urwaruka rukoreshwa, ruri exploited, rukoreshwa mabi, hanyuma ariko amaherezo ugaca usanga ntacyo bibamariye, ntacyo bibafashije. Rero nico nagomba kuvuga, si rwaruka gusa go muri CNDD-FDD, mbega dutereza amaso kuri bariya baja muri za Red Tabara n'iyindi mihari yenda itaramenyekana ikunda abanyapolitike bajya bibereye Burayi, bibereye za Bubirigi, za Canada, za Amerika, taco bafashije mu gihe
urwo rubyiruko rwari mu makambi ntacyo bafashije, ariko ugaca usanga bariko barababesha babatwara kuri songoye, hanyuma ngo bazoze muri negociation ngo bibonere imyanya muri leta gusa. Ariko rerema niyo urebye politike badefanda ugaca usanga bijya politike wabango politike ngo yarusha ngo duharanira ngo turwanira amategeko yarusha. Aya mategeko yarusha nibazanye ibintu by'amoko niyo ashishikara yuhira izo ngengabitekerezo z'amoko. Namye numva n'umunyapolitike yitwa Leonce ariko aravuga ngo Arusha ngo abatemera Arusha ngo ariko Arusha ngo n'umusingi. Nta Arusha ari umusingi, ahubwo Arusha n'akagwi k'abanyapolitike ba kera baba bagomba kumanipira babesha urwaruka, barubesha baruta kuri songoye ngo gwinjire mu makonfli y'ivy'amoko. Bijya bintu bya Arusha ni ibintu bita amagaburanyama migwi y'abahutu n'abatutsi bagiye Arusha bashinga amasezerano ukuntu bagabura iby'igihugu. Ariko ntabwo ibyo bintu byarataye igihe, ibyo bintu byarataye umwanya, ibyo bintu nta nico bimaze, nta nuwo byunguye. Baba muri JDC bavugira abahutu cyangwa muri JZ bavugira abatu, ibyo ntacyo byamaze, ntawo byashikanye igihugu atari gushishikara bivomera biperpetua izo ngengabitekerezo zo kwakana hagati y'amoko, kuko hariho abantu bahita babikamiye iyo mbere nk'umuntu ngo ahawe igiti ngo ahawe ubuyobozi ngo nuko ngo ari umututsi cyangwa ari umuhutu. Ibyo wumva ari ibintu byumvikana yuko umuntu yohabwa igiti ngo nuko ari ubwoko runaka. Umuntu agomba guhabwa igiti, agomba guhabwa intebe, agomba guhabwa ubuyobozi kubera ubuhinga, ubushobozi, ubumenyi, integuro y'agomba gukura abarundi bose akagira n'aho abashikanye. Je niyumvira yuko izo ideoloji z'iby'amoko, baba abanyarwanda, baba abarundi, baba abantu bo muri Kongo, ibyo bintu bakwiye kumenya ko ari ibintu primitive bya kera byataye igihe, ataco byamaze atari uguhekura gusasika inganda muri aka karere. Niyumvira rero yuko guverinoma zigendera kuri ibintu bya manipulation yo gukenesha abantu kugira ngo ushobore kubakontrolinga, manipulation zo kubesha abantu iby'amoko. Kw'ibyo bintu urubyiruko rudakwiye kubyemera, rudakwiye kumviriza no guha umwanya abanyapolitike baba bavuga ngo iby'amoko, iby'amajenoside, iby'ibiki, bavuga nkaho umenga nk'i Burundi ikintu cya jenoside wagira ni ikintu cy'urucuruzwa, ibintu abanyapolitike bacuruza, bari hanze bacuruza ngo abatutsi baraheze, ngo abahutu baraheze, ibintu mwene ibyo byo kubesha no kumanipira abantu, ariko usanga iby'ukuri bidashobora kwishura ku bibazo ababo abasirikare. Burya intambara zishingiye ku moko ntiziba zumvikana cyane mu mitima ya benshi, kuko urabona nk'ibintu bijyanye n'amoko ni ibintu abantu batumva kumwe. Cyane cyane hari abo twakumva les extremistes de tubo, usanga bari mu moko yose, ugaca usanga barashira imbere ndetse barakaze cyane muri ibyo by'amoko, ariko ugaca usanga hariho abandi bantu ibyo bintu mbere batabyumva, batanabibabaye no kubyumva, babona ko ari ibintu bitagira umumaro. So iyo ufashe iyo kombiniziyo yose y'abo bantu bakaba bari mu gisirikare kimwe, ukabarungika ku rugamba rujanye n'ibintu by'amoko, urumva yuko ico gisirikare kidashobora kugira intege canke uburyo bwo kugira ngo bagwane mu gihe baba bagwana intambara zijanye n'ibintu bitumvikana, zijanye n'ibintu bitagirira umumaro igihugu baba bararahiriye kurinda. Kuko burya erega abasirikare n'inzego z'umutekano ntabwo zihari kugira ngo zirinde umukuru w'igihugu cyangwa umuryango wiwe gusa cyangwa abari muri leta gusa, ariko zihari kugira ngo zirinde inyungu rusange y'igihugu. Iyo rero ingabo zihari zigashikwa ku bikorwa byo kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu yenda n'abari muri leta gusa, ariko batitaye mu kurinda inyungu z'igihugu, urumva ico gisirikare ntigishobora gukora neza ubwa mbere. Kandi ico gisirikare kiba kimeze gutyo, nta rugamba na rumwe gishobora gutsinda. Ibyo twabivuze kera. Rero
Burundi bwagomba kumenya kirya gihe ingabo za EAC zigenda canke ingabo za SADC zigenda, kirya gihe Goma yari ifashwe, abarundi bari bakagombye kuba ba mbere gukura ingabo zabo muri Kongo. Rero mu gihe bashishikaye ahubwo bakumva yuko ari bakwiye kuja imbere mu rugamba muri irya ntambara irimwo ibintu by'ingengabitekerezo z'amoko, ziriya ntambara zirimwo abantu nka muri leta ya Kongo, leta y'u Burundi bananiwe no gutunganya ibihugu byabo, urumva biba bigoye kumva yuko hari intambara n'imwe boshobora gutsinda mu rugamba rwose bushobora kujamo. Hanyuma rero urumva biboneka neza yuko Uburundi ico bukwiye gukora n'iki, ntihararengerana, bashobora kuvuga bati turabivuyemo, ariko ndabona baramaze gukomantara umutima kumwe kwa Farawo, yumva yuko yari akwiye gukurikira n'Abisirayeli nubwo bari bamaze kuja mu kiyaga hagati. Rero niko nobigereranya, niyumvira yuko Burundi buriko buracerwa kwikura mu bibazo by'intambara zibuza abakongomani, kuko urumva nta ntererano, nta bushobozi, nta bumenyi, nta buhanga bafite, nta gisirikare bafite cotuma hari done bahindura ku bijanye no gutsinda AFC M23. Ahubwo nk'uko twabishikirije iyi ntambara, nk'uko ibihugu bya Holande, ibihugu bya Canada bimaze kubimenyesha, ntacobuza kuko iyi ntambara ishobora gutandukira mu Burundi, kuko nk'uko twabivuze urabona bahaye ikaze ku kibuga c'indege c'Ubujumbura, niyo logistique icayo kuja gutera ingabo za AFC M23, bacukiye FDLR n'iriya migwi yose igwanya u Rwanda, noneho bihindura abansi b'u Rwanda. Noneho urabona yuko bamaze kurenga umurongo utukura mu bijanye n'ivyo igihugu c'u Rwanda gishobora kwihanganira, canke n'ivyo AFC M23, urabona ko Burundi bwamaze kurenga umurongo utukura, kuko